or how a cost nkofo nyuma mu no enya asem ketwa sa o enya asem ketwa because me wo sika bia efri amanane ba constantly every month I say me yima my sisters mienu omuma ne guo eti omu nyina ne my meeting say ofa boso me so a ye de say beba Kofi at the end of the month no omu sika na ba no wo na otua ho oyi who koyi because who bia ma sisters na obi di bia ba o fast for their bar or support wa ni ato kakra no susu wanu aho no eno susu ensunsu ntimi nsunsu usugu mu misugu memu ti da bi kwa da mi no mu ye mitam ka jo mi say ye mu fa bi ntuso onum say my friend eda ba ko enya akukodo no say ofa utrimi odo na say okay ye ba ye na bibi enema nko ya o sister dinka every say who need man bi ni na asho no so they say no why din oh so just imagine say 10,000 Ghana cedis every month or they say omo medicals just say it tells you say any pebre ansana e bi adwumadie bi awudi kakaka so ayesa afa soso no o transfer sisi a me ho no me second boy wo boarding house so offer you say me first sika bi ntro ne teacher bi e phone so 300 ate ensa normal yate ena kenya den so that's it ntina me catch say kame wada agi chena say e kame fa ho na kame de ama no so wonya wage so betwa bet ni ajo 10%. Oh nti Kofi ade bia enye convenient bia no mo ye free ho no me support 100%. And I look at the way omu allocate sika to the various sectors of the economy. So okay, so 19 point, you know, it tells you that they have captured every sector. 13.85 big push, 499.8. So they say academic fee 292. Somebody was asking, say, Oman cut 24-hour economy. Now big push in the body. It is there. Who do you say? It is there. Even 24 hours. Yeah, me premier or no kasa say. Oh, I didn't know Omaja 24-hour economy na school for minority leader. No, we don't talk like that. So they say. Eti nukwe woman say, Kofi. Budget way any budgeter abagana. Inipado do no ahu ebeto wo mo. Samo. Because of that taxes na ye free one mo no. Ne be den man ya chechire. Ebebe na make said na omu de adibi ohu hwe NDC for no ohu omudo adom de go machi. Oh, HS. Say what na kurase da se de afonwem banche ya na be maka no na udo kokko ase a. Odi ase na udru aya hono ma baby aya wo unuma ya. Aha unuma ya. Medema ho aya. Aha. Aya yemura emre pa nti etwa ne saw ucha nsasa na ekogu baby abi bo na upia gu achi na upia gu achi hwe it doesn't mean say ye metua to but omu be ma etuo tua no ayemre amaye eno na ade atoto aya ho no en sa eti aya no so utwa na gira ne da hono ma utumi say wanim abai won say say omanim ayede abai as a matter of fact no kono atina kurasiti wo di tutu kokko ase aya no wakodo cheneta esre wa sa de wo kanu betumi de aye ana say entina asem bia no wo ho ba bia yesi ni puma bre enti de me kan no mfato ho no so de ase enti o ma do e de agu o machi enti o manim da ho so de ase aha o manim da ho ayi bi na ebe ba kono mka se kashe kodu aha emasum to ko amuda se o de aya akire me na de obekwa akoto tweneta tweneta nyenu ho ene sere hwe Kofi se ade ba ko a ema nipa kra ntua to wo man mu ene se de o tua to bia o de apini si apini Kofi enti e ka fja income tax income tax so fu say sa direct tax no
Senya at source and can pass in Kibitia. Ukra do the income tax and direct tax now or the Abishimo. Yeah. Even drivers insurance. Sankanya say mandatory third party and come out for Ekahani Bitia. You see, eti de yakani a 20 ya. It is all the a 2B bar, no what jenny or man for no. Say a 2 okay, meji no. Sekaze se kwanke ye wie ye. And you say Sikaya Gigi free 11 the whole year. Ye dear see a beer maternity wards. The Nenke will be a dear decent mom 16 regi dear decent mom. What is it? Not this day. Cathedral. Kofi. And I make us say, oh, acquire fast one. Yeah, expenditure. I'm saying, Mr. Tehona, me free. And Kata Sema, finance means a bit go no fantastic effort. But me share quite a fast so you be disicano. A quite fast so you be your revenue, no, never quite fast so you be. A Honson a Ghana, you be a share, crown, you be a honor. 80 well located say 13 point something to a certain sector. We expect say nyame adom ne nya revenue no a yemfa ni nyina anya aduma na yefam better Ghanaians in life. It's time overdue. Hwe Kofi sene emrante esi dwane free o man we mu no akaye say nyame amoa nyame amoa ohun na nyame amfafia eta mo kam no ye nyamrante o enye ewura na mesu na sanka magya mo George je no George obetra kasa libne butu eno we me na mi ewura ntimi nko bebia eti Kofi ni kura wo mu no se omuso mo yi sa taxes na free ho ema ye ho be ha na me de me support 100%. Na emum no omo expenditure no eno mu nhwe yi say expenditure no omo nteso because expenditure a deficit of around 27% inside the money there ye mpe bi wati ori say eno omo so mo be physical discipline eno say no me support 100%. Omo be cut expenditure me support 100%. But enkoye se kwakuko ezuno gina kwantia omo ensemo omo kano yenya gidie omumu omo nyane nyina ye honto yen se enkwan eyeda Kofi wosa mesomesa eti min nyina hanom enkondeme budget we yenta hu bi sa yakaze tax bi ye nuisance tete papa how mane na benedie tax na sa Ghana hade bia mo kase tax nuisance Ghana fo ankasa mo mpeto tua da binye to na yempetua o eto nso de da bio Kofi enka ye tua to no hwe ade ba ko a ama mehu se panyi di panyi sesen eto no Opemsuo eka se konfa no che abre do sa yare advertise wati da bia abo do sa yare ne yare konfa no che wanyare enkofo tia eto ma Opemsuo ena omde no kwa de ntoboa omutia ntoboa ma Opemsuo no Opemsuo anfa anya adwuma ebi beba bio ene ko hwede ho aye ene ko hwede konfa no che aye ene oxygen a ye fa ayi ne cylinder no emu duduru na eda kwabena ne kon ho no ho awe na achene na ade kwa ya mistro se omu yesi wo ne se bo obi na so aye be ede so ya nso na aje ono so ato de be man ono so ya je na to oje ntoboa no hwe adwuma a waye hwe video no na hwe adwuma a waye eda me hwe video no enhira nko na mekagu Opemsuo so se nyame onhira no no nkoso nhira no ontre na chim wono onyituo but watumi agentoboa ayusu ntoboa na manne wo bia ayi me hwe isu ayi friend say mame mo so abaso just more construction ono so word bia wo adopt ya wo ye you see
hodo ohene ne hodo enti ye besre ye politicians ne say omuma Ghana hodo hia wo mo na omugye to no a omudi ende to ne de ye wo hye na ye tua to de ye wo hye ye tua omumfa nye bibi ne ehu eto no ho mfaso na o to nim to ho mfaso oh minim ni nyina da ni nyina no so no de obukum no ena me hu ba physical there me I don't see it how can you as a country borrow tienio ukwaje bosia say we be trade my foka assembly here can say as soon as your finance minister at that time and people were quiet no be aba eto abi tria e prame no aba be ye free one ma wo say dey what ko apai enyampai omunyina ye Kofi na hwan na se na tiko apai omunyina ye na say amafo say ya azan budget sa budget we how many times that you hu bi Ghana na budget we no nsenso afa ne aka kwa mu enche dam ma ye adwuma bi a Kofi hwe for telling me say eto a me ba betua no ha me no and now per se me running my business frequently Kofi yes it do apa na dey ye piano inti me piano wo mo no na bia na wonya hwe inti ana bibia so mpia Kofi jai na me de me kan say indicators na omudi aba no kakra yi 19 ayi no pointer no omudi aba no de me catch say de o maka bia no omuni so omudi so na Ghana ye ya eyema nyina Kofi medase Dr. Eric Bempong na ate nkana lecturer economics lecturer CAF University Perez University mene no ne wo na Colin Sari Mazato na yegina hanum na ya said ya da ye no yen meka ho asem enye ye mahu asem kro na nipa ne kae na emo nkyere mu bia no ye di amount ye mini Colin Sari Mazato hanum but again the finance minister kan